Saloma bata haganupan. Salinari isi sehanami hita haganupan nadop bayananon. Saloma bata haganupan. Terima kasih. Selamat Paskah. Jana selamat mendihuti ibadah perayaan Paskah bata haganupan nabani iyananon. Sunai pakon nasiam Bapak Inang nama proses sekolah minggu orang tua nami. Nama dihuti marhitehuni live streaming hun GKPS Padang Bulan. Temata bani sadarion aima hasadaon pakon pangidangion namar buah. Bapak Inang paima ipukah hita ibadah ta iberep hanami panorang hubata be marsasa halak martonggo mangondoskon diri pakon papitah kon pakon pikirata lahu pajupah pakon Tuhan martonggo mahita. Amin. Doma puho Yesus humbani hamateyan. Selamat Paskah ma hubata haganupan. Tarpuji ma Tuhanta nadop patupon hita bani panorang sadarion. Ibagas nama mestahon parpuhon ni Tuhanta Yesus Kristus. Bapak Inang pakon hasoman ulang bema biar hita halani doma talu hamateyan. Jana ipamonang dohita marhite Tuhanta Yesus Kristus. Riap mahita jongjong puji hita ma Tuhanta marhite doding pujian kumbani haleluya nomor 70 ayat sadada subani ayat 2 ale tunduhina puho Tuhanmu. Jana sanggah mandodingon masuk ma prosesi. Duihu nabuho Tuhanmu doma ita manona goritoru mega uhurmu partua maho. Yesus manggolum maho rapakon Yesus manggolum maho talu simbolis Ibagas goran ni na ibata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus. Apa ton dinapas sing sitok palangit pakon tanohon. Amen. Asyang godoma ipapuhon na siyam rap pakon Kristus. Pindahin na siyam maiya iatasai. Ijay do Kristus hundul isyamun ni na ibata. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
tonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus Raja si Parmonang, martupudo hanami sadarion mamestahon parpuho pakon parmonangmu in humbani hamatean. Ipasaut hamdo hatamu marhitehon parpuhon pakon hamonanganmu, mamben parsimada hanami bani haluahon na pahaguluhan sa dokahni. Parayak hama hanami na martupon, asimang hanami ibagas haguguhan ni parpuhon ni pakon hamonanganmuin. Amen. Pundul Huria. Dom matalu hamatean, ibain Tuhan Yesusin. Ay manggolu use Tuhan, songon hita tahong niin. Haleluya, dom mapuho Tuhan Yesus. Ibagas malas niur pakon hapor sayaon dodikon hita dodingta. Haleluya nomor 70 ayat sada pakon ayat 2. Matalu hamatean, iba Tuhan Yesusin, ay manggolu se Tuhan, songonin at ahonin. Haleluya, haleluya, domatuho Yesusin. Haleluya, haleluya, domapuho Yesusin. Roh manori hutanoman parinangon in hujin. Sengijin be Yesus dom mapuho ia hujin. Haleluya, dom mapuho Yesusin. Dodikon hita ayat 2. Romanori hutanoman parinangon in hujin. Sengijin be Yesus Tuhan, dom mapuho in hujin. Haleluya, haleluya, dom mapuho Yesusin. Haleluya, haleluya, dom mapuho Yesusin. Tangion hitama titah ninay bata na sapuluhin. Naparlobe ado Jehovah nay batamu ni ninay batata. Lang maloho marnay bata naligan subaliaw. Paduahon lang malo ganaon mu anjahan lang malo usihan mu barang ahan ay ni guriatas pakon nay tanohon agi nay bagasbah pakon nay turun ni tano. Anggo na gabi si sombahon barang si balosan. Patuluhon, lang malo sobutan goran ni naibata, anggo lang tiba jujur ni. Ay hona uhum ni do magira sagala na makapungkon goran ni. Paupatkon, ingat maman robuhon ari mingguin, ibagas nanom ari mahorjahon sagala horjamu. Tapi anggo ari papituonin, ari parsaran ini Jehovah na ibatamu doin. Lang maloho marhorja bagas sadarin, barang anakmu pe, barang burumu, barang narok kondalahi, barang narok kondaboru. Age pinahanmu pe, age sinhuta nalegan narohu hutamu. Ay bagas nono Marian do ito panay bata, langit pakuntano apa laut apa ganuk isini. Dopay marsaran do iya bani ari papituhonin. Alan niyay do si pasu-pasu Jehovah na ibata ari parasaran niyay ajaha irobuhon. Maningon pasangapon mo do na matorasmu asi martuah ho anjana do ho manggolu bani tano na binerehon ni ibata ubam. Paunomhon ulang ho mamuno, papituhon ulang ho marbakis, pawalukon ulang ho manakko, pasyahkon ulang ho ramanaksihon hata na sotongon marimbang haso manjolma.
Lang mahlo uhur-uhuranmu rumah ni hasomanmu. Lang malo uhur-uhuranmu urang rumah ni hasomanmu. Barang narakot si dalahi, barang narakot si naboru, barang lombuni, barang hudani, barang ape artani hasoman. Sonondo hatani nebata pasal titah na 10. Ahudo Jahoba na ibatamu, pargogoh na so tarimbangan jang paringis nini na ibatata. Say balosor kudo dosa ni bapani hubani ginokparni. Rosi sundut patuluhon, rosi sundut pawatkon, ginoparni sagala na marsogam ni bakku. Tapi holong do ate hubani na ribu-ribu. Sagala na marholong ni ate bakku, na sumalanggar kitahkin. Riapma hita mangindo. Ham Tuhan lebata, pagur gayam mau, pakur jahon titah muai. Amin. Mandoding hita use, mar megah-megah, mamuji nebata, halani hidup ni uhur ni do, na masuk baik uhur tain. Mandoding hita haleluya 210 sia, ayat sada pakon ayat 4. Ikaon mamuji nai bata, alilom di uhur nilom nama subai uhur tahin mambai lua mardomuit ijon sadarion. O Jesus tatap hanayon, hamar gogohion, marhite-hite tondi mulau pasaut kon titahmu. Dari kon hita ayat 4. O Jesus tatap hanayon, amar gogohion, marhite-hite tonduymu, lau pasaut kon pitamu, mambai rarat ambilanmu, bajol mahaganu, bajol mahaganu. Riap ma ita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita madosatta hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata pargogo na sotarimbang. Ham do bunani haganup pasu-pasu na gokandear. Ihapur saya henanami na ibata na bayak doha menjahana sirsir. Mangusehon bagi ni pasu-pasu perdagingon apa pertenduyan bani jolma. Domai jaluhan nami pasu-pasu muin merite horja nani horjahon ni tangan nami. Itongah-tongah nami buedo halak na marhahurangan bani haperluan ni golu. Bani sipanganon, bani pamboto, na madoyuk anjaha masombu. Bani hasombuhon pakon hadoyukonin, hotop dulangi pataridah kon hanami golu ha kristenon. Langsari hanami hubani halak na marhahurangan. Si patara hanani parambur-ambur hanami si donongan nami. Marimbang bamberi huani halak na marhahurangan.
rado huma itutup kanami penonggur nami do pakalak namar hahuranganin. Nuan ya kuihanami do hagunupan dosa namiin. Alaniai roh do hanami hulobeimu masopukan dosa pakon hahurangan nami. Ham Tuhan, marpangulaki mahurmu mangida haganup hahurangan namiin. Idop mahurmu, sasap kamma dosa nami, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan, anjaha sipaluah hanami. Amin. Tangar anjaha porsai hita mata ni debata, bagah-bagah pasal hasapan ni dosa. Isi mana mengaduhon na pinilih ni naibata do mamitori. Isi mana mendabu do mamatei Kristus Yesus. Lebih niai opetene do mamulak panggoluh. Isi amun ni naibata do ia mangapiti hita. Ibagas holong ni naibata do maisasap dosatta. Alaniai patara doktrin kita ma tanda-tanda ni perguluhan na bayu. Hasangapon ma bani na bata ibabo. Amin. Undul uria. Bapak inang namba poso tetap ibagas malas niuhur. Bani pesta pasca sadarion mandoding hita bani haleluya nomor 67 ayat sada pakon ayat 2. Saina puji ma Tuhan ta hita hajol maunin aina puho do Tuhan ta humbai hamatean in. Saina puji ma Tuhan ta, hita hajol maonin. Aina puhodo Tuhan ta, umay amateani. Ipasa Tuhan tain, ganublaho sirhon haluahon baik anupan hajol maon. Anggo utang ni dosaku igalari Yesus in doha persayaonku baik natinaron ni in. Dodimpon hita ayat 2. Anggo utangi dosaku, igalari Jesusin, indoha porsayaonku, banati naron miin, doma sauti tain, doma milori ngisi, baina puhoin Tuhan ta, ondos magolun ni banta. Tangar hita mahata ni nebata, natar surat bani Pesalmen 115 ayat siah das subani saplalu. Ale Israel porsaya ma bani Jahoba. Ia do pangurupi bani Sidea pakon gattar bani Sidea. Ale ginopar ni si Aaron, persaya ma bani Jahoba, ia do pangurupi bani Sidea, pakon gatar bani Sidea. Nasiam si habiari Jahoba, porsaya ma bani Jahoba, ia do pangurupi bani Sidea pakon gattar bani Sidea. Idingat Jahoba do hita, pasuasuonni do ginopar ni Israel, pasuasuonni do ginopar ni si Aaron. Pasu-pasuon ni do nama kabiari Jahoba,
dakdanak rappakon nama godang. Saya mertambah manasiami bain Jahoba, nasiam pakon anak nasiam. Saya ipasu-pasu manasiam hubani Jahoba, sito palangit pakon tanohon. Nagori atas Jahoba do si madasi, tapi tano ibero do bani jolma manusia. Sedo nadop matei mamuji Jahoba, sedo halak nadop tuat huna guritoru. Tapi hita do nama muji Jehovah, humbani sonari, rosi sadokahni dokahni. Haleluya. Amin. Martuah do nam nangar hatani nai bata, anjahan namarim bagas konsi. Amin. O hamatean, ija donuan sorot muin. O nagori toruh, ija donuan hamonangon muin. Maluah do Jesus humbani gari, do mapuho Jesus humbani namate. Marmalas ni hurma namangirikon Jesus Tuhanta. Mandoning kita humbani haleluya 420 ayat sada dasubani ayat 2. Marmalas namangirikon Jesus Tuhanta, ai puho Jesus mulat manggolu humbai namate ai domamuka Marbuis gogo do si pangago menakut Yesus. HP tong do sing dong kuasani mambayan talu. Ai gogo hando Yesus Tuhanku. Dari kon hita ayat 2. Marboris gogo do si pangago manakut Yesus. HP tong do sing dong kuasani mambahen talu. Ai gogohan do Yesus Tuhanku. Oh hamatean ijadoluan sorot muin uhono Jesus humbai namate nagori toru ijado hamonangan muin malwado Jesus humbani gari. Riap ma ita jongjong. Saksion hita ma hapor seontain. Song na sinaksion ni haganup halak na porsaya bani sap.
tanohon. Aku percaya mengenai bata Bapa, pargono sa tarimbang, nama palangi pakatanaw. Aku percaya bagi Yesus Kristus, anak ni bata na sa daig, Indo Tuhan ta, na tinubukon si Maria sa nabi kayaban. Marita ito nagapasi, na manaron na parngit, bani panorang si Pontius Pilatus, ipasilangkon, mati ang jay tanong, tulong nga goritoro, mula manggolo kung bani na mati, bani hari patuluhon. Naik ke surga, anja hundu siyang minibata Bapa, pargogon sa kateribakin, kunjay mahiyang laga magira, lamang humihalak na manggolo, bakaw na daw mati. Ako po saya bani tondoy na pasi, bani kuliah persadaan mapasingin, persauran ni segala na mapasingin, bani sapan ni dosa, jangan perbuhon niya kula, pakon bani haluan na salukan ni dokani. Amin. Undul huriat. Masuk mahita bani acara khusus na parlobe tonah pimpinan Humbani Sinode GKPS. Oras, salam ibagas goran ni Tuhata Yesus Kristus. Sadaran hubani tema Paskah PGI tahun 2025, Aima, Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga, na meroncolan hubani Yohanes 20 ayat 20 onom, ipada sanami tonah Paskah hubani nasyam i kuriaon. Songon bani panorang Tuhan Yesus pataridah kon dirini hubani susian dopuho ia humbani namate. Ipaundos do hata dame ma bani nasyam. Marhite hatain gabi porsaya anjaha marsombah ma si Thomas hubani Tuhan Yesus. Halani domma tongon ondos dame na humbani na ibata hubani. Dame na sonai ma homa maningon jupah apa ihaguluh kon hita ibagas parsaurata itonga-tonga ni keluarga, gereja, pakon masyarakat pe. Dame na humbani nebata, dihut dohoma ipondos subani haganup tinopani nebata, pakon hubani haganup na adong iatas tanohon, pakorhonni na dopuho Tuhan Yesus. Halani ay, dihut mahita pasaut kon hadamion in, marhite na iramot kon hita haganup tinopain. Sonai dohoma age marhite bagay ni hamajuan zaman marhite teknologi pakon informasi. Ningon taridah mahoma dame na humbani na bata marhite hita warga GKPS. Ibagas na mamakehon media sosial pakon teknologi. Sadan hubani subtema GKPS tahun 2025, selamin surung hita ibagas horjani Tuhan, totu marhite na malas nyur hita bani panorang pesta Paskah on, taridah mahoma buay horja pakon pangindagion na madear marhite GKPS. Terlebih ibagas na domma ipilih pakon itetapkon haganup pengurus seksi kategorial lingkup jemaat, resort pakon sinode, sonai homa pimpinan majelis jemaat, pengurus resort pakon anggota sidang sinode bolon, perutusan resort, ganup mahita marpala-pala, pakon marbuis gogoh, ase lambin mardai jana marhataridahan, damai na humbani Tuhan Yesus Kristus i duniaon. Damai Paskah na humbani Yesus in mahoma, marhataridahan ibagas hasadaon, pakon pangidang yonta, ibagas nasyol ipamasa hita, sidang sinode bolon pa 40 onomhon. Riap manonggohon, pakon tupaki hita mahorja na bolon on, selamin talar tongon GKPS, gabi gereja Sibuan Pasu-Pasu, jana sari. Sonai ma ipadas hanami, tonah Paskah on, dame na humbani na batama manramut kon uhur pakon pikirata, ibagas Kristus Yesus Tuhanin. Oras.
Tuhan sungguh baik, begitu penuh belas kasih. Aku tak akan takut sebab Dia besertaku. Tangar hita doding ni nama posota. Terpuji ma Tuhan, ham Yesus si parmahan, ham dona marpabogohi, asiboyhan nami mardalan bani rosumu, tangar hita homani, korni inangta ikuriaon.
Puria nani nalongan Paskah aima pesta haluahon ni nani jalaon ni jolma hubani Tuhan Yesus Kristus. Maluah do jolmain hubani linggoman ni hagulapan pakon hamatean. Marhite perpuhon ni Yesus Kristus, lamang gulong ibagas agubiron behita. Paskah aima pesta hamonangan na ijalo ni hita hubani Tuhan Yesus Kristus. Pamonang do hita hubani kuasa ni sibolis. Marhite perpuhon ni Yesus Kristus, doma susubukan pakon panguruan kata. Langbe itoruh ni kuasa sibolis kita. Marhite perpuhon ni Yesus Kristus, doma ondos bani sagala kuasa na inuguri atas apa na inaguri tanohon. Ia do Tuhan nanjangan si palua, sing nodas bani bapain nang gulang marhitehon ia. Taluk do hita martarima kasih anja marsomba ubani. Halali doma italuan Tuhan Yesusin amatean, sibolis pakon dosa. Bani naibata hapentaran na sasadain ma hasangapon rossi sadokah ni mariti Yesus Kristus. Amen. Yesus hatengerankin hamdo Tuhan na manggoluh. Mandoding kita humbani haleluya nomor 72 ayat sada pakon ayat tolu. Yesus hatengerankin hamdo Tuhan nama inhuboto alari upasabo getar sosakuhurhin makiron rajali. Domo au be Yesus kin halani pangarapanku. Ayah porseon kin marondolan bani Tuhanku. Geringkon hita ayat tolu. Domu abai Yesus ki halani pangarapanku. Ayah porsayaon ki marodolan bai Tuhanku. Nasobola sirame umbai Yesus auhape. Shalom mahubatah ganupan. Selamat Paskah. Iya, yon tengah nami asia marsi salaman mahita kiri pakon kanan hatohan kita selamat hari Minggu, selamat Paskah. Ya, selamat datang humaya tonah nami hubani nasyam na mungkin on ope ongga markebaktian i kuria GKP Parang Bulan. Sonai huma naman dihuti ibadahon marhite live streaming. Selamat markebaktian ma hubani nasyam. Majelis Jemaat pakun kuriain makatahon selamat ulang tahun ma hubani hita anggota kuria nomor ulang tahun ipuka humbani tanggal 14 das hubani sadarion 20 April 2025. 14 April aima inang Situaratna Dewi Taboro Saragi, Bapak Charles Purba, Pakon Ren Nadia Intan Munte. 15 April Bapak Amir Sipayong, Inang Estra Sinaga, Bapak Jefferson Marlan Apentino Damanik, Pakon Andreas Purba Tondang.
Nomor ulang tahun bani 16 April aima Bapak Homonongan Siringo-ringo pakon Bapak Situa Heri Lumbantoruan. 17 April Bapak Thomas Saragih. Eva Girsang pakon Alexander Purba. 10 April Inang Bernadette Ida Sumbayak. Bapak Yospid Saragih. April Da Girsang pakon Kenny Gio Purba. Tanggal 10 April, Bapak Henry Donald Sidauruk, Bapak Humisar Sitanggang, Adrian Berlinda Manik, Ekal Anjona Sinaga, Pakon Jevan Petro Purba. Nomor ulang tahun Saderion 20 April, Bapak Situa R. Budiman Damanik, Pakon Janeta Krene Purba. Ya Tuhan Hanami, panjang umur, sehat-sehat, manasyam, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Untuk petugas Bani Minggu 27 April, AC Ihobaskon Koordinator AMA Bapak Situa Alprijon, Nemangihut, halaman 2, pertonggoan Jumat 2 Mei, revisi Bani Sektor 5, Sektor Jeriko, tertulis keluarga Wisman Sinaga, seharusnya hal berhalangan, Gabe pengurus sektor, Gabe Suhut, pertonggoan Sektor Jeriko, Bani 2 Mei 2025. Laporan keuangan boi dah kita Bani Kertas Tingting, atau padong na koreksi, salah ketik pakonalegan, boi langsung hubungi Bendahara Kuria, jana dia titupa mai haton hanami hubat tahagenupan nadongma, memberi kewajiban persembahan bulanan bagal niuhur pakan kewajiban nalegan saya Tuhan tama nama masu nasyam. Warta kegiatan ta emeritasi Situa Bani tanggal 20 April 2025 sadarion memasuki masa emeritasi ma Bapak Situa R. Budiman Damanik. Janah terima kasih ma ya Tuhan hanami Bani Bapak Situa R. Budiman Damanik, Bani pengabdian pangidagion sadakohon igi kapes panang bulan. Jadi hubatah ganupan Bapak Inang, Bani Minggu Naroh 27 April, bain hita do acara emeritasi Situa, Hubani 2 Situa taema, Bapak Situa Junensen Purba, pakon Bapak Situa R. Budiman Damanik. Namangihut KPI Pasca HTP Pasca Tuntunan ya dongkon hita patar Senin 10 April 2025 permasuk 10 30 parambilan aima Bapak Pendeta Dr. Parulian Sipayung AC tonggon hita janah romah hita ganupan Bani kebaktian penyegaran iman Paskah patar permasuk 10 30. Untuk pihak Inang, kebaktian peserta SNBT nama Poso, pakon pertupuan Inang, pertupuan lansia, pakon senam Bapa, boy tonggor hita Bani Kertas Tingting, namangihut, dak danak tubuh, domai laklek kon Tuhan nebata, sadan niom badaboro, Bani keluarga, Trihoga Girsang, Bani hari Senin, 14 April 2025, terpuji ma Tuhan sehat do dak danakai sonai hama nama Torasni tanggal 27 minggu naroh ya dongkon rapat anggota koperasi namangihut pindah hukurion taretong saderion pindah hukurion mak keluarga Erik Jeriko Harepa Inang Leni Junitaraya Purba pakon sadanyomba sedia pindahun gereja BNKP Hatisaro Namorambe sedia masuk ke sektor sada, pai makin masuk ke sektor pitu tene. Jadi salpu tingtingon yang tong hanami manasiam na pindah hukurion memperkenalkan diri. Na mangihut bagal niuhur domai jalo hita malas tuang urta. Bani tingting minggu na lewat mengenai piga-piga hasil keputusan bani rapat majelis kelanjutan bani sidang sinode jemaat. Jalo hita do vakum cleaner pakon alat pengepel humbani keluarga Samas bin Saudin Seragi. Sonai humani bunga altar humbani keluarga Hengki Damanik bani
kebaktian Kamis Putih pakon Jumat Agung. Jadi hubata haganupan Bapak Inang domadong sekitar kurang lebih 6 halak inang nasirsir terlibat bani pengadaan pakon pelatihan merangkai bunga altar. Jadi terbuka OP kesempatan hubani hita nasiam inang secara khusus untuk mendaftar atau melapor hubani PMJ untuk terlibat bandi pengadaan bunga altar. Jadi anggo terpatupa kepi-kepi halak ya dongkon hitama pelatihan merangkai bunga altar. Nah ima tuga-tuga humben nami. Nah parpudi sahali marhita masukan humbani anggota kuriata, anggota marhita bani kurtas ting-ting. Adong dojai QR code atau QRIS. Anggo scan hita berfungsi untuk memberi persembahan bagal niur pakon kewajiban nelegan. Jadi langsung masuk ke rekening mandiri atas nama GKPS Padang Bulan. Nama tugas-tugas humben nami. Nah parpudi sahali PA Bapak Resot ya dongkon bani Minggu 27 April 2025 pukul 10 WIB merianan i GKPS Sang Tua asih hubata Bapak Kurion asih Roma hita bani PA Bapak Saresot ya dongkon 27 April pukul 10 i Hang Tua. Jadi yontang hanami mah nasiam keluarga Erik Harepa Hulobion memperkenalkan diri sonayama yontang hanami pengurus sektor Sada Hulobion. Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih, puji Tuhan hari ini kami sekeluarga ingin memperkenalkan diri sebagai warga jemaat baru di GKPS Padang Bulan ini. Perkenalkan, nama saya Erik Jericho Harepa, istri saya Leni Julita Purba dan anak kami Gabriel Harepa. Kami beralamat di Jalan Bunga Cempaka Padang Bulan. Kiranya itulah perkenalan singkat dari kami. Semoga kami sekeluarga diterima di sini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk Bapak Harepa, seperti yang dibilang Sekretaris Huria tadi kan, ke sektor 1 lah dulu, nanti baru ke sektor 7. Jadi selama di sektor 1 semua welcome untuk menerima. Jadi kegiatan kita di sektor 1 setiap hari Jumat adalah partonggoan. Baru untuk Bapak ada juga PA, dan untuk Inang PA sekali 1 bulan, dan bertumbuhlah kita bersama di dalam Tuhan. Jadi semua jemaat GKPS Padang Bulan terutama sektor 1 sangat bersuka cita karena buruh kami ini stok lamanya karena mulai pemuda sudah di sektor 1. Jadi terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Iya, kami mewakili majelis jemaat bersyukur, berterima kasih. Bahasa Indonesia aja ya supaya ngerti ya. Iya, atas bergabungnya keluarga Harepa di GKPS Padang Bulan. Harapan kami kita boleh bertumbuh, bersama-sama bertumbuh di gereja ini. Kalau Inang tadi sudah disampaikan pengurus sektor 1 bahwa sejak pemuda juga udah di gereja ini melayani baik di kebaktian pagi maupun di kebaktian sore. Jadi itu aja harapan kami, kalian ikutilah kegiatan-kegiatan
baik pertonggoan, pihak Bapak, pihak Inang, dan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami bersyukur, selamat bergabung, selamat bertumbuh bersama-sama kita di Kuria GKBS Padang Bulan. Nanti setelah ibadah kami mengundang untuk berdiri di depan bersama dengan pendeta dan juga para agenda untuk bersalaman dengan jemaat. Sekian, terima kasih, kembali ke tempat. Diar Bapenang, Pasada Hita Hurta, Martonggo Meta. Puji-pujian pakon terima kasih mai sombakon hanami hubamu, Bapa nami Mariana Negeri Atas. Bani holong pakon hidup ni hurmu Tuhan. Boy martupu hanami use, marsaur hanami use, pakon hasoman nami, ibagas kebaktian secara khusus, mardingat kebangkitanmu, perbuahomu, humbani namate Tuhan. Bani rangkaian demi rangkaian ibadah kebaktian naduma ilaksanohna nami, buka mai humbani rabu-abu, das bani pana orang on, totu pahatma Tuhan, nagabe komitmen nami, ibagas na merenung bani pengorbananmu, mate tarsilang, madobus hanami jelma pardosaon. Bani haganupanin Tuhan, mangarap hanami hubamu asehamma nama pergogi hanami, anggota kuriamu. Ibagas na mandalan kon komitmen nami bani paskahon. Ase tong-tong Tuhan, harapan nami, marhama buahan yuhur mahanami, marhite paskah bani tahun 2025 on Tuhan. Manggulu, marbagal, marbuah, anjaha gabe pasu-pasu, janasari, lambin sari mahanami, bani keluarga, lingkungan Kuria, pakon hasom menelegan Tuhan. Bapa nami di surga, martarima kasih doho mahanami hubamu. Terlebih tambah konham umur hubani hasoman nami nawar ulang tahun ibagas saminggon. Bapa di surga, manata maham Tuhan, hamdo namambotoh nagabe sura-sura sedia marhite pertambahan umur. Ondo semain hubamu Tuhan, campur tangan maham bani sura-sura ni sediain. Harapan nami bani martambah umur sedia, martambah maha prosenen sedia hubamu. Lambin orot ma sedia hubamu Tuhan. Lambin marondos ma sedia humani hubamu Tuhan. Bapa di surga, martonggo hanami bani panarongon hubamu, cara khusus bani asoman nami anggota kuriamu, na ibagas pertambaran, na ibagas pemulihan, martonggo nami hubani Inang Suryaminda Purba, Ronald Simtumorang, Inang Situa Martina Girsang, Inang JM Sipayung, pakon nalangian langi sobut hanami sada persada Tuhan. Hama memberi gogo hubani sedia, bagas manupakon kondisi kesehatan sedia Tuhan. Harapan nami bagas waktu-waktu hulubian nalang dokah Tuhan, boy sedia pulih bani kondisi kesehatan sedia Tuhan. Bapa nami di surga, mertonggo dohona hama nimi hubamu, bani nyombah nami secara khusus na kelas 3, baik kelas 3 SMP,
kelas 3 SMA, na ibagas pergumulan sedia menghadapi ujian-ujian hulibian narion Tuhan. Ibagas na memasuki perguruan tinggi, ibagas menghadapi pilihan-pilihan na mungkin sulit. Persayahan nami Tuhan, ibamu torang do haganupan lakah ni umbah nami. Masa depan sedia ondos mahu tanganmu Tuhan. Hama memberi hikmat, hubani ni umbah nami, hubani orang tua. Aseboi Tuhan pilihan-pilihan na terbaik naboi ihor jahon, domu hubani pendidikan ni umbah nami Tuhan. Bapa martonggo homa hanami hubamu, bani orang tua nami na lansia. Na tetap ope setia, markebaktian roh gereja mohon Tuhan, bagas ringgas diur sedia, podas sedia roh markebaktian, janah ibagas malas diur sedia Tuhan, ibagas mamuji pakon manangar hatamu. On petuan yondos kon hanami hubamu, ase bagas satuan sedia, bagas hagalekon sedia secara fisik, pergugi hama sedia Tuhan. Tonduimu napasingin na membere pangapoh hubani sedia Tuhan. Asih margogo tong-tong sedia mandupakon kondisi fisik na sedia na ibagas na lemah Tuhan. Asih tong-tong sedia mangarap hubamu. Ibagas kesendirian sedia pe Tuhan, hama tong-tong makasomani sedia. Bapa namin di surga, bani program-program ni kuriamu pe, terlebih patar, yadong kondo KPI Kebaktian Penyagar Reuniman dalam rangka Paskah on Tuhan. Hama nama masu-masu haganup namar tugas. Setong-tong Tuhan ibagas tugas tanggung jawab sedia. Kuasamu mana boy mamampuhon sedia. Magidahingiham lebih baik lagi Tuhan. So menai homa perambilan yondos kon hanami homa hubamu Bapa. Bapa nai surga, bani ting-ting parduitan nadumai jolau hanami bagas saminggon martonggo hanami saya tambah kon hama pasu-pasumu hubani kuriamu dan umma mambere bagal nihur pakon kewajiban naligan Tuhan. Bapa siolma boken nami hatamu nepadas ni Bapa preses nami. Ando hormat Tuhan hatamuin tong-tong gabe suluh bani perdelanan ni guluh nami ari-ari. Pergugiham Bapa preses nami na ibagas padaskon. Tong-tong Tuhan hanami boy mangarusi. Janah boy mandalan kon hatamuin ibagas guluh nami Tuhan. On matongko nami, ondos hubamu ma guluh nami Tuhan. Bagas goran anakmu, Yesus Kristus sipaguluh hanami. Amin. Bapa inang nama poso hita haganupan, pasir-sir hitama uhur pakon pikirata, laho manangar pakon manjalo hatani Tuhan, mendoring mahita hataon hita, roh si paguluh bani pardosa, megah ma uhur tain, hatua hondo, hamega hondo, parpuhoni Tuhan tain, mandoring hita humbani haleluya nomor 68 ayat sada, pakon ayat 2. Hatua hondo
megah ma umurtain. Dari Konhita ayat 2. Damai ninay bata na mangatasi sagala kauhurot. Inma naman ramot kon. Uhur pakon pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus Tuhan tay. Amen. Horas mau bata ganupan. Bapay nang ambilan hata ni Tuhan na ipaundos kubata bani Paskah na parlobe sa darion. Aima na isurat kon bani Injil Johannes bindu 20 ayat sada das hubani ayat 10. Johannes bindu 20 ayat sada das hubani ayat 10. Bapak inang diar basahita margatihan. Nini hatani Tuhan. Mulak mangguluh Tuhan Yesus. Si Petrus apa si Johannes roh manori hutanoman. Dop ay bani ari parlobe, dop salpu ari sabat. Lahoma si Maria hutanoman girah sogot, golap ope. Gabe ididah ma nadop tarakat batu huntanoman ay. Jadi lahoma si Petrus, apa susian na sadanari, gabedas masih dia hutanoman ay. Jadi ipaunduk madirini, ididah ma tibal pambalu tiai, tapi seng masuk anggo iya. Ia hiau pamalut ni uluni, seng rap ay pakon pambaluti ay, pulik doay ilopit bani jana nalegan. Ay seng iarusi sidea ope hata ni surat in namak katahon. Maningon puho do ia humbani hamatean. Amen. Martua mana manangar hata ni naibata anjaha namak kagoluh konsi. Selamat Paskah mahu bata ganupan. Atap sonaha ay nabodari. Roh bakku sada pamboto ay maupasa. Jadi maningon upadas do pasaon banik hita namar tupijon. Nini sonon memang bani bahasa Indonesia tene.
beli banda ada hiasan pita. Belinya jauh melewati bukit. Mari rayakan Paskah dengan sukacita, sebab Yesus telah bangkit. Pas yang salah itu nih. Pas nuray na siyam na mambuto pasa, lang na bayin-bayin ay, yang sunay maron. Ita gano pa ninarga ni Tuhan ta. Sa darion, kita mamestahon pesta Paskah. Akado pangarusyon ta pasal Paskah. Paskah ay masada pesta kegembiraan. Paskah ay pesta kemenangan. Paskah ay sukacita. Isobut kita marmalas syukur. Halani dong ijay kata monang. Sedangkan marjudi diri monang malas suhur. Apalagi hapor sayaon bani pardalanan ni 20 tahun. Ita ganupan na inarga ni Tuhan ta. Ra opat Injil haganup patugakon Jesus puho humbani namate. Ay man na makatahon bahasa haganup Injil on. Padaskon kebenaran ito nga ni guluta. Mase hita ari Minggu markebaktian. Ari Minggu hita berkebaktian, halani ari Minggu artinya kemenangan. Yesus telah bangkit. Yesus mataluhon duniaon. Tutu halak na persaya hubani Yesus Kristus. Sekaligus dia juga memiliki iman yang berkemenangan dalam perjalanan hidup ini. Amin. Langdong istilah pusok niuhur. Langdong istilah loyo badi goluhon. Langdong istilah tidak semangat. Karena kita dosa telah diampuni. Bani Jumat Agung nari Sabtu, yakin doau, sungguh luar biasa beribadah orang Kristen. Apalagi ya dong konfor jabagal na pasing. Hanami melayani ketepatan di Kampung Durian. Untung dodong hasomanku na melayani horjabagal. Ang gulang gopang doau. Karena banyaknya orang. Lebih 500. Ijon ini perhanger kunay 800 tidak perhanger. Sungguh luar biasa. Ay maantusias ni halak na persayain na mangondoskon diri ini supaya Tuhan hadir dalam setiap perjalanan hidupnya dan dia dimenangkan. Ay masadarion. Hape sadarion rohudan. Tapi lang surut semangatnya untuk tetap datang kepada Tuhan. Padaskon pujian, terima kasih, hormat hubani Tuhan. Ita kanupan nini banyang bilang tahun dop ay bani ari parlobe dop salpu ari sabat laho masih Maria tanoman hutanoman girah sogot golap-golap ape gabi idida ma nadop tarakat batuai huntanomanay. Aha peristiwa na terjadi on. Peristiwa na terjadi. Ternyata setiap orang yang mengandalkan pikirannya untuk melihat kuasa Tuhan, dia pasti gubir. Dia merasa takut. Dia merasa kecewa. Kan nondona terjadi bani Maria Magdalena. Girah sogot piado malaho. Tapi halani pakai ini pikirannya untuk mengidah Yesus pasti di kuburan. Ternyata kuburan doma kosong. Hujay-hujan memerlituni. Patugak ko bani susian nalegan. Dong manako, dong on. Dia hidupnya merasa curiga terus. Tidak bisa enjoy, menikmati sonaha karya Tuhan bani goluh.
Ambit idingat si Maria Magdalena, Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Dia dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan gok malas nyuhur, manjalo, mambakuhon, tongon dohape, Tuhan do iya. Tekanupan na hinarga ni Tuhan ta. Ongga iuji sada situa au. Nini sonon, Pak Pendeta, apa bukti Yesus bangkit dari antara orang mati? Jangan Pak Pendeta pembohong. Boh, hibat mau nuru. Jadi niku adong jawaban opat pasal bukti Yesus nadop puho humbani hamatean. Naparlobe boy sobutonta kuburan kosong. Kuburan kosong. Apakah cukup dengan bukti kuburan kosong? Patugahkon Yesus benar-benar puho humbani namate. Bani panorang ijia olang kuat, alani memang sering terjadi mencuri mayat, apalagi tokoh iya. Idukung bani napa dua honaima. Dop ko si puho iya humbani hamatean. Malayani ope iya 40 ari-nari. Riap pa konsusyani. Jana si Thomas na makatahon. Lang persaya ako lang kudida bokas pamakuan bani tanganmu. Yesus meladeni, melayani. On ma Thomas. Martuah maho. Dop ko siya'y napatuluhon. Ada saksi hidup. Ilobe-ilobe ni susian na'y tarakat Yesus hunagori atas. Jana napaupat kon, janji Tuhan. Suruhon ko do tondoy na pasing. Makasumani na siyam. Membimbing na siyam. Memberi semangat bani na siyam. Untuk meneruskan berita haluahon. Na ipaundos kubani duniaon. Alanya tidak ada yang perlu diragukan. Langdong na perlu iragukan pasal kebangkitan Yesus. Tapi perlu adong pengakuan ta. Dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Tutu marhiteon ni hamonangan ni Yesus parpuhoon ni humbani namate. Memberi sada spirit yang luar biasa bani 20 tahun. Tapi kita sering mengandalkan gogohta. Tutu aku sendiri secara pribadi, aku malas dihurhu mengikut Yesus. Isiapkan Tuhan Yesus sada ianan baku i surga, parnagori dolok untuk surga hasonanganin. Akal diba? Tujuan hidup dalam dunia on. Tujuan geluta bukan mencari jabatan yang luar biasa, bukan mencari harta. Tapi tujuan di geluta adalah hidup yang berkekal. Aima surga hasonangani. Totu ang gondoy benita tujuan ni geluta untuk hidup di surga bersama Tuhan. Totu dalani kita mapardalanan ni goluhon. Ibagas nama ngajampun kuasa ni Tuhan. Nasirsir pamonangkon hita ito nga ni pardalanan ni goluhon. Bapak inangit na inarga ni Tuhan ta. Nukanay pagi hasiro udan sopat au jalan pagi ikomplek rumah namiyay. Pajupahaw pakonisada inang na mga katgoni horjani ayma patupu bahan botol aqua nalang berguna. Husuk kun hujana husapa mainangay. Niku selamat pagi inang apa kabar niku. So na heran do memang iya bani
sapaan kai. Ijawab ni homa dengan penuh senyum. Baik amang. Apa yang sedang ibu cari? Aku mencari botol-botol yang tidak berguna di rumah-rumah sekitar komplek ini. Jadi sukun use, apa sukacita inang pagi ini? Sukacitaku sederhana sekali amang. Aku bersukacita ketika goniku ini penuh dengan botol-botol aqua yang tidak berguna di tengah-tengah rumah tangga komplek ini. Tersonggu tahu. Ya sungguh luar biasa. Nalang marguna bani hanami ape boy do gabe sukacita bani halak. Kan luar biasa loh. Nalang marguna bamu botol-botol aqua ape buang kam boy gabe mar malas diur halak patupuon manjalohonay. Sada malas diuru asilang kalahaw tinenuru. Kusukun maya. Inang kalau aku beri inang 50.000 untuk sarapan inang pagi ini. Apa reaksi inang? Ini sonon. Saya semakin bersyukur kepada Tuhan. Dan saya mendoakan Bapak supaya Tuhan memberkatinya. Kan luar biasa doa. Masih boleh terjadi karena Paskah. Paskah aido na boy memberi semangat spirit. Ito nga tongan ni Guluta. Atapaka pe horjata. Atapaka pe aktivitas. Atapaka pe na terjadi bani Guluta. Kemenangan bersama Yesus. Lang talo behita bedang. Lang talo be. Tapi doma ipamonang ibagas parpuhoni. Asyong kado kasaksian sa situ. Ako lang mabiyaraw be guluf ko beba pendeta. Sedangkan hamatean italuhon Jesus. Apalagi mamasalah hutang. Mitoraido spirit ni manjalohon Paskah. Nadop ihapor saya ini bani kulun. Itaganupan. Piga-piga na boy sobuton nami. Pasal hurang ni hapor saya onta hubani Tuhan. Naparlobe orang yang ragu bani kuasa ni Tuhan. Hidup ni pasti gelisah. Gelisah. Langdong jupak ketenangan jiwa. Dopusiai terjadi homa kebimbangan. Lalap marsukku di bagasurno. Tungon do na niyay. Sitong do na niyay. Ay malalap menghantui guluh ni karena kurangnya iman hapor sayon ni. Napatuluhon murah putus asa. Kuryata sonarion buhay putus asa. Isuruh pe malayani. Ulang lobiaw. Hammamambuan doding dan. Ay ulang lobiaw. Hammambuan tonggo sapata. Ulang aw tading kacamatakku. Buhay alasan nagati terjadi bani goluta. Lupus yay napaupat kon tanda guluh na lang por saya. Temperamen. Murah emosi. Murah emosi. Otik tersinggung, marahnya luar biasa. Marah nih luar biasa. Lang terkontrol nih emosi ini. Lepas yai namang ihut. Dia pencemburu. Asyang godong halak cemburu kita memiliki barang baru. Kurang niya persayawan doa. Asega tido terjadi mobil baru di samping rumah ta.
HP kita menewa ambulan, kumat jantung ta. Itu sering terjadi. Lepas siya naparbudi, hidup penuh dengan sandiwara. Banyak sandiwara maniguluhon. Tapi momen Paskah sadarion, Tuhan menolong kita. Asik guluh tahun, hidup tahun. Guluh na tetap senyum itong-atong pardalanan ni guluh. Au kesan ko ba ni porhanger tahun, sada duhasa. Senyumnya luar biasa. Ang gupala kita memiliki senyum menghadapi pardalanan ni guluhon. Saya kira tidak ada masalah. Asik getidu halak makataon. Hadapi saja persoalan hidup rumah tangga ta dengan senyum. Kita tidak menjadi terbeban untuk itu. Marilah belajar senyum menghadapi persoalan hidup. Tekanupan na inargani Tuhan ta. Sadahal na pasti pengakuan Yesus puho humani na mati. Ayman nini Paulus bani sada Korintus 15 ayat 10. Ayat 14. Nini sonon. Tapi anggo seng puho Yesus humani na mati. Jadi lumeima ambilan nami. Ay magkekuatan ni parpuho onay. Ay ma spirit ni parpuho onay. Soya hagadup bapay na. Akarumartonggo peham sadari. Jana parpuho onay do memotivasi kita. Untuk memberehon dirita. Mangida habag galon ni Tuhan. Namarhorja ba ni guluta. Aido ase ihatahon gati bani pardalanan ni guluhtaon. Sambutlah kemenangan itu dengan penuh sukacita. Kita ganupan na inaragani Tuhan ta. Ahadok pesan ni Paskah on hubata. Nini naparlobey makataon. Anggo pikiran tado ia jamkon hita laho mangidah karya Tuhan. Maka tubuh ibagas dirita, curiga, takut, dan kecewa. Curiga, takut, dan kecewa. On mana terjadi bani Maria Magdalena. Iusahahon ni magira puho. Laho makorjahon tradisi ni sidea. Sebenarnya ia raku kuburan laho maminaki parfum yang wanginya luar biasa. Ase ulang keluar bau busuk. Halani marbau ma tuluari jolma naik kuburhon. Itu tujuan. Tapi ia tersongkot dan membuka kuburan. Bani nabuka kuburan timbul kecurigaan. Curiga dia domai buat itak kohalak Yesus tadi. Dumamagaw Yesus ta. Lang binoto kujaya. Pakon buhay bayang-bayang negatif na terjadi bani si Maria, bani panorang itiya. Totu das ku bani susian Petrus pakon si Johannes. Sila pemerlitun mangida nama saya. Tongon dom may didas dia kuburan kosong. Kuburan kosong.
Ahamahata ni sideya. Sukun-sukun masideya. Dong ididahkam na membuat huja laho Tuhan nami. Buway menjawab, lang ibotoh kanami huja laho. Bahkan tangis deba. Ang ibanding kon hita ba ni Jumat Agung. Mulai manaron Jesus laho parsilangkon. Buhay do naro mangirik kon Jesus. Dong deba manatap-natap humbani na daw. Dong deba tangis. Tapi haganup na mangida Jesus tidak bisa berbuat banyak. Lang adong naboy bahenon ni sidia. Bahkan sidia pasrah apa yang terjadi untuk Yesus. Memang lang dong gogota. Keluar humbani buini pergumulan manigoluhon. Lang tuk gogota. Lang boy ham menjamin keluar humbani persoalan di guluhmu. Justru ijay dok kita menghadirkan Yesus taruh monangin untuk hadir bersama-sama dengan kita. Menikmati perjalanan hidup ini penuh dengan sukacita. Ay mana siul harap punonta. Ang gogogoh kudu, artak kudu, jabatan kudu. Lang tukay. Tapi marhitei kudu nadopi didah kita. Sonaha karya Tuhan yang begitu luar biasa. Matalu ko nagarup na sering mambayin hita gok dosa. Bapay nang hita ganupan na hinaragani Tuhan ta. Napaduahon pesan ni ambilanon. Adalah lebih baik percaya agepe lang idida. Lebih baik percaya age pelang edida. Ay so naroon buhay do, age do may dida, tapi lang percaya. Do may dida karya ni Tuhan bani goluni. So nahaya boy manikmati pardalanan ko. Tapi dia belum percaya. Ay do malas sihur niya si Marlitun, si Johannes patugakon. Do mapuho Jesus. Dia semangat. Lang dong ketakutan bebani. Halani doma imonangkon tongon niya. Bani ganup pardalanan ni kuluta. Napatuluhon lewat Paskah ketakutan marubah gabe keberanian. Pusok niuhur jadi kesaksian yang luar biasa. Tentu beda do sikap ni napor saya na manjalo Paskah nagabe haguluhan bali ibanding kon pakon nasora manjalo. Luar biasa malas niur. Ang gopala kesaksian hidup ta ibagas Paskah tado puhoin Jesus. Kita ganupan na inargani Tuhan ta. Piga-piga ari nasalpu roh sada inang sa tabi ba na siyam inang nadop marparmain tene. Marcerita tentang parmain ni huban namin. Cerita nilang mamuji. Iya patugakon, haganupi patuga kesalahan, kahurangan ni parmain. Bahkan yang makataon, lang satu juaya parmain ko. Masay nang, lang marusuhaw nini.
Niumbah ni hamay na hamaro sudo ya ay parinangon. Ay terserah hiyaman ni. Tapi ang gaulang. Ulang dirimu ibay namukuran ni. Sedo ham na mamakay ni ko. Niumbah ti hamdo. Langdong na sempurna hiton. Dong bedo kakurangan ta. Tapi mari dengan lewat Paskah kita tutupi kekurangan-kekurangan masing-masing. Berpikir positif mahita. Ulang lalap berpikir negatif. Asebo ito inikmati kita. Arti Paskahon. Nariap pa ni kita. Mandalani padalanan ni Golo. Maningon na kwanta. Gok tantangan do hita. Gok tantangan. Gok pargumulan do hita. Lang sempurna goluta. Isip ito pasti memiliki kelemahan, kekurangan, pergumulan hidup. Tapi langsoh ijay hita. Langsoh ijay hita. Ase parpuhon ni Yesus rantayan kerja nyata ni Tuhan. Humbani hamatean. Puho naik ke surga. Jana turun. Ibagas tondoy huduniaon. Totu karya na bagal maningon ni jalo hita, ihaguluh kon hita. Ase boy tongon inikmati hita, pardalanan ni gulu taon. Dan tidak ada ketakutan bagi pardalanan ni gulu. Ay sunaron bahado hagubiron Bapak ina. Apalagi perkembangan ni IT yun. Ang kundala ko maseda yun, mamaseda hita. Tapi kita tidak mau rusak. Perlu iantisipasi kita, iwaspadai kita. Sonaha kita mempergunakan IT. Asebo itu berkembang pertinggilan halani handphone. Coba gebainam statusmu, bani handphonemu, bani grupmu. Kata-katanya otik lah bainam. Tak kusangka. Ailah bainam itu berkembang mai. Kenapa eda? Ini nasada. Nasada makataon zambakam ini. Diba dong doha soman makataon. Sabar ya eda ya. Memang begitulah dia. Tapi silang minuto. On magati na terjadi. Lari langganu pasomanta. Langganu pasomanta. Diyan nagati bubar humahasa daon. Halani status talang jelas. Awang kado lupus tersebut ba ni statusku nalang diar. Itu bahat mang komen. Perame itu mang. Dong diba mengkutuk. Dong diba membela masam matine. Ay hak sunal kan bebas do. Bebas to mang. Totu nini bani pesan Natal. Kita sudah dimenangkan. Marhiteo ni Yesus puho humbani namate. Totu marhiteo na puho Yesus humbani namate. Lambin tambah ma spirit ni goluta. Mangondos kon diri tau bani Tuhan. Tuhan mamanjagai kita. Tuhan makasomani kita. Paskah adalah kegembiraan. Paskah aima semangat dulu. Paskah aima untuk merubah kehidupan ta hubani hasit tongan. Marsaka ma Tuhan gok malas yung hurma ita. Paskah adalah kemenangan bagi orang percaya. Amin. Martonggo ita. Dia itu pa bamu Tuhan. Domma talu hamatean. Monang ham. Hamonanganmu malas nyuhur banami. Dihut kanami ipamonang. Dihut kanami maruli. Bani Paskah. Nai pestahon hanami sadarion. Terima kasih Tuhan. Tetap mahanami. Mangunduskon galup pardalanan ni golo nami.
pita mangajamkon Tuhan nadop puhoy. Martonggo hanami Bapa, manonggohon kuriamu GKPS padang bulanon. Pasu-pasu hamma kuriamon, gok ibagas malas nyuhur. Pasu-pasu ham horja aktivitas ni sidea. Parbuah konham, bani buah malas nyuhur. Ajari hamma tong-tong kuriamun, makka malas kon makkargai, buwe ini pasu-pasu munadop ondos ku bani sidea. Terima kasih ma Tuhan. Tonggo nami homa. Atapadong Tuhan. Pagori ni kuriamu nasanggah op nami di rumah sakit. Pemulihan. Namarhoru, napusokan uhur, lansia, inang Naomi, ondos kubamu masideya Tuhan. Patubuh kam pangarapan namang goluh bani sidea. Ase totap sidea, ibagas malas nyuhur. Tonggo nami hubamu Tuhan, kuriamu namar ulang tahun, ibagas nasa minggon, lambin berkatiham. Bereham malas nyuhur, ganjang maumur ni sidea. Das kuna sayur matua, Tuhan mak bamasu-masu hagano. Tonggo nami homa Tuhan, hubani niomba nami, namar sikolah, na mencari pekerjaan, na mencari jodoh, ganupanin ibuan hanami hubamu. Pasaut kam Tuhan, sura-sura nama dear bani sidea. Mengaku hanami Tuhan. Bani buwe ini salah dosa nami, ilobe-ilobemu, ampuni hamanami. Ase talup kanami Tuhan, manjalohon hidup niuhur, pasu-pasu nasihol bereon mo pehuban nami. Terima kasih ma Tuhan. Ibagas Kristus Yesus ipaondos kanami tonggo namion hubamu. Terpuji maham Tuhan nami. Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hata ninay bata nagabe onjolan batalaho manggalang. Aima natar surat bani pasalmen 110 ayat 17 dasku 10. Bamuma galang konon ku galangan puji-pujian, anjahagoran ni Jahoba mapadilo diloonku, bagah-bagah ku bani Jahoba hugalarima ilobe ni haganup bangsani. Sonari ondoskon hitama galanganta.
tumang ijalohi taale. Tong ingat mahita gadupan na dong bata, dosi goluta pasu-pasu ni Tuhan. Dumano busita, pai hayu parsilang nagabe galangan, say dingat mahita, bani holong ni Tuhan inale. Persahap na pantunindo nagabe galangata, palahon na talup sonay pangabak si pujion, golo na ondo sindo galangan na maharga, diarma ko wanita ingay nay batata. On magalangan namin, ondos mabamu, rap apa kon golu namin, ondos mabamu. Kita sonari ulo benito hata, taho manggalang galangan malasu, diarondos kon hamba ni malas ni uhur, martari makasih ulo beni, ay pasu-pasu ni kue tumang ijalohi taale. Ingat mahita gadupan na dong bata, dosi goluta pasu-pasu ni Tuhan, ay dok ni uhur ni domano busita, pai hayu parsilang nagabe galangan, say dingat mahita, bani holong ni Tuhan inale. Persahap na pantunindo nagabe galangata, perlaho na talup sonay pangabak si pujion, koluna ondo sindo galangan na maharga, diarma mo wanita ibay Tuhan ay batata. On magalangan namin, ondos mabamu, rapa kon golu namin, ondos mabamu. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita, ondos kon hita galangan hubani naibata. Ham Tuhan naibata si madahanami pakon haganup goluh nami. Tarima kasih masombah nami hubamu, halani ipar mudu-mudu, ipar orot, janah ipasu-pasu hamdo goluh nami. Iberi hamdo homa parhiowon, hajor giton, si panganon pakon si inumun, rosi napurluban ni goluh nami. Tanda ni tarima kasih nami, iondoskon hanami do hubamu, goluh pakon pasu-pasu nadop bineremu, na ipatupu hanamion,
gabe galangan nami. Papasing, anjaha pasu-pasu hammaun, gabe galangan nami isbo, ilobe mo, bahay na sangapon mo, jana mambahen lambin marhataridahan, harajaon mo i duniyaon. Say tambay hamma pasu-pasu mo, jana say lambin paganda hamma holong ni ate mo huban nami. Ajari hamma hanami, ase lambin igalangkon hanami diri nami, pakon hinadongan nami, hubani harajaon mo, bahen hamuliaon mo. Ibagas goran ni anak mo, Jesus Kristus, si palua hanami. Amen. Bamu o Tuhan, manombah awon. Ham Tuhan nai bata paridop niuhurna sumurung. Puji-pujian pakon tarima kasih do talup sombah nami hubamu. Halani marhite idop niuhurmu. Itubuhkon hamdo hanami padua halihon. Humbani hagoluhan nagok pangarapan. Marhiti parpuhon ni Jesus Kristus sumbani namate. Domma italuhon ham sibolis. Hamatean pakon nagoritoru. Namangelet mahanami hubamu. Ase pargogoy hamma hanami, laho makagulukon hamonangan muin. In mahoma napatotapkon uhur nami, laho marhasadaon, marsaksi, pakon mangidangi, bani ganup ari-ari ni golu nami. Maidop mahurmu, balo si hamma tonggo namion, na ipadas hanami, ibagas goran ni anakmu, Jesus Kristus si hopkop hanami. Amen. Hamba pa namin ay nagoriatas. Say napapasing magoran mo, say roh maharajaon mo, say saut maharosuhuniur mo, inagori tongahon, songon nay nagoriatas. Beri hamma ba namin sa daryo naguluhan hari-hari, sasap hamma dosa namin songon panasap namin, bani dosa ni hasoman, namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay hamu parlajoan, palua hamma hanami, humbani pangagaw. Misirma na siyam. Anjaha paruhurhon na siyam mahata ni Tuhan Yesus na makatahon. Hanimado garam ni duniaon. Hanimado panondang ni duniaon. Gabe saksik kuma hanima. On mahanami susianmu Tuhan, doma sirsir hanami gabe saksimu i duniaon. Sadarion ronsi ujuni golong nami. Asomani anjaha pargogi hamma hanami. Mulak manasyam ibagas malas nyuhur. Jalo hamma pasu-pasu kumbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatama. Isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubamu. Jana maidop mahurni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibatama bohini hubamu. Jana ipasorap madameni, bani tondoimu. Amen.
Salam Paskah mahubata haganupan.